Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya ZMT. Oke guys, ini saya dapat orderan Maxim ya guys. Ya, bentar ya. Ya. Yang di pintu masuk Cafe Foreign. Cafe Foreign. Oh, mobil ya. Ya, mobil sana, Pak. Mana? Sini, Pak. Di depan itu. Oh, mana ya? Ya. Oh iya. Oke. Iya.